Mentah ke step hakapor ke balai baje ke Pulit ke Phyrngap Police Station Riboy District layok banbat ya kawai ke kali Phyrngap PWD Junction balayok korup ya hendrutli ke jerikan plastik bala pandap kumba arspa alai politer ke Umphniang diesel. Batla kemno yaki. Kini gilai ngut ki kerteng u refer sing na kamautari thayang uro brand langi. Bat urishat selyang ki badai na kisnong umkra. La suba baki day ki badan keti. Haki kamtu kamin shua na ki mobile tower ba per ki badan hapo ke distrik. La itu ya kakenhun runar barok kawai bat ki Nongtuh ya ki martu. Bat onle tak batenge persya ki halor ki kamtu kamtim ki jongki kat kumbasya ki kendon jongkaan. Nakaliang ki bor Pulit kila ai kumdairu ya ki nong ai jingtip ki bala pentip biang por. Ki balapan la ya kakenhun jong ke Phyrngap Police Station ban penlong ya kajing penkre kabakloi ban yok kem yaki. Hatu bidan kajing selain nak ada kajing mom mish nyu haga kli neselent kli ni mi nyu le bitli ktamen pangmat dan sinus ne kiwe lada fidan kumplita filan bersang no da kidawa ikong realities aim bersang masa hamar banyang senyong shalong. Kapor ada wai kedai nandu kadwe bajin stab hadu san baje jan miet haga sing sajan. Namun tak jing te bakamnya afila met call neben friend by ikong realities aim how number pra asan pra not anyo sao.